chibai ule wen hi December ni somni sang ni le somni pakhat thotan ni nia ngai thatu te amasa in barmaram chanchin kanun pon khata wangin in misia thiamna kanun nge na ni Myanmar rama sipai thi tamber ni thleng le ta leke ko area metalimia indona military council lama battalion commander pani le deputy battalion commander pani telin military council sipai somnga velanthi Karen state KNU brigade rukte control ram leke ko area metalimia le metho talea nimin khan military council sipai tele KNL le PDF tangkopte inkana na sataka thlenga military council lama commander pani le deputy battalion commander pani telin military council sipai somnga velanthi thu NUG official news agency PVTV in apuanga chubaka 60mm pakhat pistol pali sniper pakhat MK1 pathum MK2 pathum avain ral thom som pani le hand grenade te magazine te silai mu ten khom thu ria tani he chanchin buat sailai ni zandariat vel thleng khan firfiak sipai te thlo theina ala thlo kwal rang thu le Myanmar phone line zongjong ti top vek ni in Thailand ram phone line chau aman thai to thu khetin media in tar lang ani yinma pin taw sip chunga sipai motor injui chu pale PDF 10 len mai nin an lo baya sipai somli vel an thi saga region yinma pin taw sip chunga firfiak military council sipai motor injui chu nimin December ni som pakwa khan pale township mi puive hum tu pol PPDF le miau yama mi puive hum tu pol tang kopten len mai nin an lo baya sipai motor pathum chevekin sipai somli velan thi thu ria tani sueta u kong lama tanga chuak sipai motor injui chu alliance group ni tang kopten no yo khwale council kho inkara len mai nin an lo baya military council sipai motor pathum chevekin sipai somthum velan thia in chin tlang thanglam kongpeng thuama po military council sipai te len mai na bayan nia sipai som velan thi thu PPDF 10 thu chuan siamani kani township bomboi khuwa in khuar military council sipai te ral thom lena bai ni in sipai som pathum an thi sagai region kani township chinduin lui puidung bomboi khuwa in khuar firfiak sipai ta chu DRPA pol le tol chung ve ham tu pol tang kopten nimin December som pakwa chonhudar ni vel khan ral thom lianin an lo baya military council sipai som pathuman thi thu Department of Information DRPA pol tenhen atanga sia tani Kango township minta kho chaklama len main poka military council sipai som pathuman thia Salinchi township a len main na baina sipai som ayatlem lawan thi Magwe region Kango township minta kho chaklama nimin December som pakwa chomadar somvela operation nei military council sipai ta chu Kango PDF 10 len mai nin an lo baya military council sipai som pathum thi in pani in hliaman tur thu YDF 10 an soya chutiang bokin Salenchi township tamai wen inchi tlang thanglam kong chuka po military council sipai ta chu nimin khan PDF 10 len mai nin an lo baya sipai ui chou som ayatlem lawan thi thu Salenchi PDF 10 thu chuan siamani Kantabu township a sipai officer talin sipai som pahnian thia som panga in hliam na takan tur Sagai region Kambalu township wette in kho chaklam tlang dunga in khuar military council sipai ta chu December ni som paruk chonhudan ni le chan ve khan Kambalu PDF tang koptenan baya sipai officer talin sipai som pahnian thia som panga in hliam na takan tur thu tol chung chanchin ziana tarlan ani sipai te hi force zale somni velan nia KBU Tiger le Tongi now Cheuhla UG Alliance Force somthum panga velten Gorilla Tactic manginan baya inka ton na thleng ngalin military council lamin 60mm spairal thuamin chumlo chatlovin ka bled ma se PDF lama tu ma hliaman amlo thu ria tani PDF lam hian siam chop RPG le tol cher tumi silain an kapa arsi pathum bel sipai captain talin sipai som pahnian thia mi som panga in hliam na tan tur thu ria tani Sagai region Pale township a military council sipai motor injui len mai na bai ni in sipai pangan thi Sagai region Pale township Nagama town khuwa Sain Lang Yong anti bula somadar somle mi somthum panga vel khan firfiak sipai force zavel chu
People Revolution Army PRA Battalion kuwale som pakhat na ten landmine parukin an lo baya Military Council sipai pangan thi thu PRA thupuang tu Bo Japan chian khetet media hila Pale Township kan daw atanga chuak firfiak sipai motor injui chu Wambe cheng khochak lama People Revolution Army PRA Battalion som pakhat na ten landmine panhi nan lo bailea Military Council sipai pathumin liaman tur thu hriatani Yinman pe township operation nei Military Council sipai motor injui chu landmine na baini in sipai tam takan thi Sagan region Yinma pin township te pin kan thlang lama firfiak sipai ral thuam pham kim ne na operation nei mek motor injui chu miau yama ral thum lian siam chona kem om PDF 10 nimin December ni som pakua tlaida rukvel khan landmine in lo baya Military Council sipai thi le hliam tam takan om thu Yinma pin PDF te hna tanga sia tani firfiak Military Council sipai te hian Yinma pin township buambui khuale te pin kan khuwa te intenin operation nei turin ral thuam pham kim ne nan thok chuaka ke kaltele sipai motor te nen operation an nei ti sia tani Sagai region a hian December 30 ratang khan tun thlengin Yinma pin township Pale township Salinji township le Kani township ate firfiak sipai te le district PDF tang kopte inkara nitin inkana na sataka thlanreng thu tual chung PDF te hna tanga sia tani Rampu mani khatchungin Military Council sipai zale somnga panian thia mun then khata thizat riat alani lo Myanmar rampumpuya Military Council sipai thi tamber ni thlengin riat chen thai china mi zale somnga panian thia mun then khata chuan sipai thizat riat chen thai alani lo wangin chiar telan lani lo Rampuma inkana te rengun khetet media ina tarlan nual to wangin nimin khan sipai thian tamtham ema wangle la riat chen thai lote anoma wangin riat thai chin chau hetian tarlan ania Rampuma inkana thlenna sat chhozel dona wangin zantina tarlan thin sipai thizat li siam thin chu chanchin kim changtel tolovin ahun le mun ba ka sipai thizat le hliam zat chau tarlan thin ani to don ani nimina sipai thizat riat chen thai chin te chu Karen state leke ko a sipai somngan thia Sagan region Yinma pina sipai somlian thia Sagan region Kambalua sipai so panhian thia Sagan region Kani township a sipai som pathum thi in panhian hliama Sagan region Kanggo township a sipai som pathum thi in pariatan hliama Sagan region Salinji township a sipai soman thia Sagan region Pale township a sipai pangan thia Mandalay region Chausea sipai pathuman thia Sian state Mokonga sipai pali thi in anlathi belzel rin ania Sian state Kwekkhaya sipai pani thi in anvain sipai zale somnga pani thi in soman hliamani Ayaro township Military Council sipai 10 san lewang omlowan man poisoi lo tol chung mi pariate chu sipai lamtang piuso thi pol mi parukta nen in thlengtonin an chan chuak Sagan region Ayaro township min yuachi khobola bu sengmek poisoi lo tol chungmi pariata chu nimin pia khan firfiak sipai 10 san lewang omlovin an mana mi puive hem to pol PDF teman piuso thi pol mi parukta nen nimin December so pakwa khan in thlengtonin an san chhuwa thai thu tol chung chanchin puanna tanga sia tani an man jing tel tol chung mi pakhat soidan chuan firfiak sipai 10 min benga an sipai butin min pet boka min man na bulloka ai zon na nan chin thing beloi kung oma kung som pariat min ki tir huan nei tu hian sipayan local thu alo report nianga in min ki tira kan kut phuar chungin kani ram hnuai lama ke in min kaltira min man tina soi khomi te manan ni wangin mi puive ham to pol alliance group tang kopten ngwe twin kholama sipai ten kalhlanin chu khuwa chun lu chua piuso thi pol dalan mi pangale pe se pakhatan man vea ti chuan ngwe twin khuwa hian Military Council sipai tele mi puive ham tu alliance group tang kopte darkar chan ve velan in kapa PDF tanan man jing a hian piuso thi pol roi tu na walo tel ve wangin lelamina an man te chu in thleng turin an in berama nimin December ni som pako jing lam khan in biak remna nain an in thleng ton thu Sagai region news and information a tarlan ani Ganggo township nang khan khu a Military Council 10 helicopter telin ral thom chirang sangin mi puite ka pinan thata ruang sompali mu to ni in ruang la lak ngam lo tam tanga la om Magwe region Kangko township
nang khang khua firfiang military council sipai ten sipai helicopter pathumin khomi puiten kap chiama he khua hian in kulngalin an hu piang an kap chhun zoma tual chung mi an tha mi sompali te ruang chu mu to ni in ruang la lak lo tam tak om thu nan khan kho chanchin ziana tanga hria tani tuna hian sikula ruang parukle anuwa ruang lak thei parian nen avain ruang sompalin la thei to a anuwa ruang pathum mu le ni in lak le tumme ka ni ti in tual chung mi pakhatin kheten media hila military council sipai te ka wanga thi te jinga hian yehla kong koile nan khan cho nan khan leya ruang phurna tlom ngai pol motor pakhat chu rpg in an kapa leithlang lama thlok thla in motor chuang tam takan thia chumi hnuwa bike chuang te chu helicopter atangin an kapa mi palian thia an ruang te hi hilak thele ni lo thu tual chung chanchin ziana tarlan ani bok military council sipai te hian nimin jing lamdar sari vela tang khan nan khan khuwa hian hal tana thil tam takan ti chet bok thu hria tani zalen media ne tarlan danin magweri jana hian ruihlo zuar an thane mawangte thingtol ruk ching te chungchang soi ho tura khothen oma hroi tu te nan khan khuan committee lain dalan report awangin hetianga bayan to tak thu le thi te jinga hian pdf pahnian tel thu nan khan khuwa thalai hne na tanga hria tani ti in antar lang ani ole khati zong kha voina chanchin kan ngai thlak theide chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye